Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasni. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Glasni. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. Po vsej Sloveniji diši po pečenih paprikah. Saj je jesen čas za pripravo zimnice. Kakšna mora biti paprika za dobar ajvar? Tako treba da bude ispečena paprika da bi došla na ljuštenje i prženje za ajvar. Znači tako sa svih strana, ne prepečena, ne dopečena, tako je pravo pečena. Gledajte, domaćice, učite. V Celju smo obiskali makedonskega virtuoza na klarinetu in skladatelja Gorana Bojčevskega, ki ga najbolj navdihuje nostalgija. Ko ga čovjek izleze od doma, je mnogo golema, što postare, što poveć stare, to golema nostalgija go zahvaća dokoliko ne v svoj roden kraj, bi rekel. Novo ustanovljeni nacionalni svet Srbov Slovenije bo povezal številna društva pod eno streho. Ali bi morali Srbi dobiti tudi status manjšine? Odvisno je tudi od števila, od udeleženosti v celotni populaciji, ampak če ne drugega, bi morali priti vsaj dialog. Ajvar, pinđur, ljutenica. To so različne balkanske dobrote, ki jih imajo radi tudi številni Slovenci. Kako nastajajo okusne solate, je pri poznavalcih poizvedovala Vesna Hrlička-Bergel. Kako nastaje pravi ajvar? Pitali smo ljubljanskog ugostitelja Momčila Jorgačevića, koji potječe iz grada Paprika Leskovca. U Srbiji, recimo, Leskovac je najbolj znam po proizvodnji paprike, tako nam je i nadimak da nas zovu paprikarima. Poreklo paprike određuje zadnji kvalitet ajvara. Ideja da se uz obalu Ljubljanice peče i prodaje paprika nastala je zbog velikog interesa Ljubljančanki za pravljenje i čuvanje ajvara, kaže Momo. Paprika nije previše vodena, nego nije gnojena sa nekim, ne znam, hemijama. Ovo je od mojih seljaka. Da pokažemo malo Slovencima kako izgleda paprika iz Leskovca. Paprika mora biti pečena po mogućnosti na uglju i drvetu. Tako treba da bude ispečena paprika da bi došla na ljuštenje i prženje za ajvar. Znači tako sa svih strana, ne prepečena, ne dopečena, tako je pravo pečena. Gledajte, domaćice, učite. Tako je. Paprike se zatim gule i preko noći cijede, potom ih meljemo i kuhamo. I to se kuha 3, 4, 5 sati, samo se kuha. Pri kraju damo ulje i so. Meša celo vreme. Kad je kuhan, kad prođete ovako kašikom i dole ima trag. Svaka domaćica ima svoj omjer sastojaka koje kombinira po vlastitom ukusu. Na kraju se doda ulje, pa so po ukusu, ulje po lepoti. Hoćete više masno, više ulja, manje masno, manje ulja. Neke domaćice paprikama dodaju patliđan ili rajčicu, tako nastaje pinđur. Drugi ajvar, ki ga delam pa tudi paprike pa melencane. Odnos je 5 melencani, 10 kg paprik. Ljutenica sadrži papriku isjeckanu na komadiće. U ljutenici damo te male srcaste paprikice koje su ljute, malo ih probušimo i one puste. U ljutenici ide još šećer, kis, beli luk i perš. Osnovni izvorni ajvar je znači samo paprika, ulje, so, ništa više. Privučene izvrsnim mirisom, leskovačke paprike kupuju brojne ljubljanske domaćice. Danes jih bom naredila takole v solati, pa malo pršutka bom zraven jedla. Drugače sem pa že nabavila prejšnji teden, sem dala v skrinjo, tako da imela za celo zimo jih. Recept za domaći ajvar potražite na www.rtvslo.si i Facebookovoj stranici Na glasa. Dobar tek! Nacionalni svet Srbov Slovenije naj bi pod eno streho združil številna po večini nepovezana srpska društva. Za predsednika je bil izvoljen poslanec Državnega zbora Branislav Rajić, ki je tudi sam priseljenec in bo čez nekaj minut gost v našem studiu. Najprej poglejmo, kako je bilo na ustanovni skupščini sveta v Cankarjevem domu, kjer je bila tudi Nataša Žunič. Tako se je najprej slovensko in potem srbsko himno odprla ustanovna skupščina Nacionalnega sveta Srbov Slovenije. Med znanimi obrazi smo opazili operno primadono, zdaj članico odbora skupščine Srbije za izseljence Jadranko Jovanović in druge predstavnike slovenskih in srbskih oblasti.
Vsekakor je treba videti, kaj lahko državna uprava še naredi, da se sistemsko preoblikuje, da se morda razmišlja o ustanovitvi nekega urada, ki bi na nek način podprl delo vseh teh društev. V novi organizaciji si želijo bolj enotno pristopiti v ohranjanju jezika, kulture, izobraževanju in izboljšati položaj slabih 39 tisoč Srbov oziroma 65 tisoč prebivalcev, ki jim je srbščina materni jezik. Nije dobro da neka društva soliraju, nije dobra poruka da neki sa 5, 6 ili 10 ljudi idu, ne znam, prave neke demonstracije na kojima nema nikakve jasne poruke. Bi morali Srbi v Sloveniji dobiti status manjšine? Vsekakor. To v bistvu ni niti več vprašanje, to je v bistvu samo način, do katerega se bo prišlo. Za razliko od Hrvaške, ki pozna kar 22 manjšin, Slovenija priznava le 2, italijansko in mađarsko. Romska skupnost pa je v ustavi zgolj omenjena. Že s tem, da smo recimo glede Romov nekako dobili zakon, je trajalo 20 let. Tako da tukaj imamo, to lahko priznam, politični problem. Če ne drugega bi morali odpreti vsaj dialog, odpreti pogovor o možnostih za sodelovanje, ker dejstvo je, da vsaka taka raznolikost in drugačnost bi lahko samo koristi v tej enotnosti. V predverju pa stiski rok, ki obetajo spremembe. Ja mislim da je ovo najbolji put da se ustanovljavanjem Nacionalnog saveta Srba, kao što je to kod nas po zakonu ustanovljeno, da Srbi trebaju da dobiju status nacionalne manjine i da ostvaruju ona prava koja mi garantujemo i obezbeđujemo slovenačkoj i drugim nacionalnim manjinama u Republici Srbiji i da nam ta slovenačka manjina, iako malobrojnija od ove ovdje srpske u Sloveniji, bude saveznik i da nam ona podrži nas u tome i da podrži ovaj Nacionalni savet Srba u Sloveniji u ostvarivanju toga prava. Slovenija in Srbija bosta z novim svetom dobili resnega sogovornika, je dodal premijeju posebni odposlanec Vladimir Božović in napovedal skupno sejo vlad 24. oktobra v Beogradu. Zdaj v studiu pozdravljam prvega predsednika Nacionalnega sveta Srbov Slovenije, Branislava Rajića. Gospodine Rajiću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Po čemu će se vaš savjet razlikovati od do sada već postojećih srpskih društava i udruženja? Mi smo već prilikom ustanovljanja saveta izneli svoje poslanstvo i za razliku od tumačenja poslanstva Saveza srpskih kulturnih društava koji ima funkciju da povezuje na operativnom nivou kulturni rad svih društava, Nacionalni savet bi morao da se potrudi da stvori institucionalne okvire za rad i prepoznavanje svih kulturnih društava, svih saveza i svih kulturnih pojedinaca za prepoznavnost u Republici Sloveniji, ali isto tako i u matičnoj državi. Da li je vaš cilj i priznanje Srba kao manjine u Sloveniji? Nacionalni savet nema političku agendu u tom smislu, ali već je vlada Republike Slovenije pokazala da ima interes i uspostavila jedan dijalog, početak dijaloga sa organizacijom Ex-Jumak u kome će da pokuša da to pitanje uspešno reši. Da, to se radi o Savezu kulturnih društava naroda nekadašnje Jugoslavije u Sloveniji. Kakva će biti vaša saradnja sa Ex-Jumakom? Mi sa Ex-Jumakom imamo saradnju, ali prevashodna uloga Nacionalnog saveta je zapravo da stvori jednu platformu za prepoznavnost srpskog kulturnog entiteta u obema državama i u široj kulturnoj javnosti. Vi ste u Sloveniji od 1993. godine, dakle imate lično doseljeničko iskustvo, sada ste poslanik vladajuće partije u parlamentu. Kako je izgledao vaš doseljenički put? Ja sam u Sloveniji već 22 godine. Pre sam radio kao arhitekta u Africi i onda me je život doveo celu porodicu prvo u Lendavu, a onda u Maribor, gde već 22 godine radim kao arhitekt. Prvo u fabrici montažnih kuća Marles, a onda u Zavodu i birovu za urbanizam. Znači normalno ste mogli profesionalno da se razvijate u Sloveniji? Bez ikakvih ograničenja, sa vrlo prijatnim iskustvima od samog početka do neke kulminacije kada sam pozvan da se pridružim
stranci u osnivanju i od samog početka svim srcem radim za to. Znači, nacionalna pripadnost tu nije igrala neku veću ulogu? Ne, nacionalna pripadnost nije bila. Ja sam bio vrlo aktivan u mariborskom kulturnom životu i profesionalnom što se tiče arhitekture i uređenja prostora i u tom smislu su me prepoznali kao čoveka koji može da pomogne. Stručnjaka. Zanimljivo je i to da ste vi prvi poslanik slovenačkog parlamenta koji je sada predsjednik nekog neslovenačkog udruženja. Da li to govori o stepenu otvorenosti slovenačkog društva prema pripadnicima manjinskih zajednica? Ja mislim da bi to mogao da bude znak koji govori o tome. Činjenica je da moje iskustvo razvoja u ovom društvu na nijedan način nije pokazalo bilo kakve barijere. Od prvog dana, naravno poštujući sve zakonske regulative, sam normalno prešao taj put od doseljenika do zapravo evo već poslanika u državnom parlamentu. Šta možete reći možda o vašim sunarodnicima, odnosno drugim pripadnicima srpske zajednice u Sloveniji? Neki od njih imaju i negativna iskustva. Hoćete li tu možda pokušati da uradite neki pomak? Mi smo upoznati sa svim vrstama iskustava, pozitivnim i negativnim. Naravno da je smisao jednog takvog saveta da se pobrine za celu lepezu rešenja i problema, u stvari da im potraži rešenja, tako da nećemo ostati gluvi ni na jedno od tih ni na jedan od tih poziva. Da, ključno je da vlada dobije pravog sagovornika. Ja mislim da je konačno u Nacionalnom savetu Srba u Sloveniji vlada dobila pravog sagovornika i da će slično da se dogodi sa svim drugim narodima bivše zajedničke države, jer mi nemamo agendu da bi išli posebno i izdvojeni od ostalih. Hvala vam mnogo na razgovoru. Makedonski virtuoz na klarinetu in skladatelj Goran Bojčevski se je v Slovenijo preselil zaradi študija in ostal zaradi ljubezni. Čeprav je klasično izobraženi glasbenik, je kot avtor močno zavezan balkanski etnoglasbi. Kavalot kako instrument je makedonska, bi rekao, jedna frula, dolga, što je mnogo teška za sviranje. No, ja se zaključив, reći, sam roden sa nego i mislim tudi ne treba da go vežbam. To je kako da zboruvaš svoj instrumentot. I odnos od njegoviot prvi instrument, klarinetot, je potpuno priroden, iako to je rezultat na dolgogodišnjo vežbanje so koje, veke kako 11-godišen v Bukurešt v svetska konkurencija bez starostno ograničuvanje go dostignava tretoto mesto. Od togaš njegovata karijera se dviži po nagorna linija, videjki klarinetot, kako makedonski naroden instrument mu je vroden. Jaz lično se zaljubil v klarinetot, bi rastev bo Bitola, skoro v romska naselba, bi rekel, blizu do romska naselba i tamo vsakoga se sluša še klarinet. Znači, vsi te svadbi, ko ga Romite prava svadbi, to traje 3 dena, znači, to je žurka i sakaš nećeš slušaš, znači, klarinet. Ali ja se zaljubim v obojata na tonot na klarinet. Tvorec, koji v momentov soraботува со квартетот и квинтетот Горан Бојчевски, сепак не е само кларинетист. Додека студира во Салцбуршкиот Моцартеум, го потикнуваат да почне да компонира и во приближно 5 години твори импресивен опус од 60 дела. Едно од најновите дела со наслов Носталгија во годината што следува ке го изведува оркестарот на ова позната музичка академија. Nostalgijata je jedna golema pričina za site moje kompozicije. Znači, koga čovjek izleze od doma jednaš, je mnogo golema, što postare, što poveće stare, to pogolema nostalgija go zahvaća dokoliko ne je vo svoj roden kraj. Isto така, неговото најголемо дело до сега, Балкански портрети, е посветено на музичката традиција од ова подрачје, а како голем обожавател на балканската музика, посакува музичарите да направат чекор повеќе од постојано пресвирување на веќе познати дела и аранжмани. Затоа и сам се залага со делата кои темелат на богатото наследство на Балканот. Makedonci sicer ravno danes proslavljajo dan vstaje oziroma 11. oktober, ki ga obeležujejo tudi številna makedonska društva v Sloveniji. V Ljubljani bodo ob 18. uri odprli razstavo tradicionalnih makedonskih vezenin in slikarske kolonije. Mi pa se spet vidimo čez 14 dni. Do takrat se beremo po MMC-ju in družbenih omrežjih. Imejte se lepo.